Huyo Mungu si kipofu, asiyaone machungu yako, wala si kiziwi, asisikie kilio chako. Kwa muda miaka 90 alimupa Sara mtoto. Vipofu waliona, viziwi kusikia, viwete kutembea. Hizo sizo historia za kwenye vitabu, tumeona akitenda, akitenda. Yanawezekana, 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 yanawezekana. Kwake hakuna linaloshindwa. Yanawezekana, kwake hakuna linaloshindwa. Yanawezekana, kwake hakuna linaloshindwa. Yanawezekana, kwake hakuna linaloshindwa. Yanawezekana kukutoa chini, kukufanya kichwa kweli uwe juu. Yanawezekana